Tala flama ol whaapoponga o tala fau mai le si ufonga le lau moa mo le ne iau au li. Na whaaliele e New Zealand le ngawa o lātou tupe e tu sale ma le whaase 10 miliona Tala i tu tono masina e ono e o mai le whai ungo te sema. Whaatusa i le polo fitul tau sanga talwai e se lau ma le ono miliona Tala e tasi le pasene na si iti ai tupe maua i se au whainga e tolu te sima le wha biliona Tala. Whaatusa le i le tolu te sima le wha biliona Tala i le tau sanga talwai. Na whaalia le company wa mafua le ngau o tupe ona o le whaatuai o le whaalile o afio waalele. I le lalolangi, te le ngese lava le mana onga mōwheo inga i tutonu lava le atunuu na ilo le tūlanga na fuafua ina, whaapopo ina tau, whaatase ma le vai, po le maua lalo o le au ngao le Tala New Zealand. E to ofitu ni tangata na maua o tau peo lungo se la au le vai tafe i wai kato le po na po, Sāmoa whai o na lavea ina, na longo ina leo winga i ni tau le lea se to whana whaatafi fea. Tanga i atu i Hipapatua Reserve, i le te o le fitu ana po, i le eini ofu whaaola masana o ni pau ua umana feula na whaatafi fea ai. E to o tolu tangata mai se kulupu ta whao na lata-latane, na tuli oso i le vai tafe fsosoani tau le lea. Ewi, i le eini mea whaingalwenga fsosoani, ila lātou ngāluenga lāwea e, na ngā lulue leo malawaenga lāwea i ngā taifale, e whaatino le whesosoani, ma mawhai ei o nā vena e tangata i to fitu i na tāu pe i le la au le vai tafe. Na Sāmoa Senior Constable o leo i taupo, se manu e o lava i se tūlanga o ngaonga le whaafi tāuli, ma o le whautuanga Barry Shepherd, e le lei lava le fia tā whaonga i whafo, pe tai e iai lava au wala saunga le mō, e mawhai o na whaatino ai. Sa yesa tamana fai sana nono ngā tupe mo sana ta vale peitai na le mawhai ona toi tongi au wa ilana ai tā lafu ina ua malo lo malana ngā luenga. Na le i toi suia le tului o lana nono ngā tupe ma toi whaafo i le tupe al tama o ni tau po ni fees na whaapopo i lana nono ngā tupe. O se mata upo ua tatala tuai ni awala mo isi fo i tangata o lo o whaia ni nono ngā tupe o lo o whea ngai mai ni whainga tai le tau tutongi ngau ai tā lafu na whaasea lea tama i le whaasasi la po le Financial Services Complaints Limited o le au nanga ilo ina ni whaasea e whaasanga inisi o company tau tupe. E le whailoa ina tangata na whaasea po le whaalapotopotonga fo i whaasanga i ai le whaasea peitai o le mata upo le tama pe ona tā ua sa ia no i se tupe iwa fe iwa se lau iwa sfulu iwa tā la e whaatau sana ta vale i le tau sanga luafi lua na whaatau langa lana inisiwa ina ianga wa ai mo le nono ngā tupe le ana ia no i se tupe au whai e se fulu wha fe tā la e totongi ele inisiwa o le ta vale pe aleanga ma isi lava tuunga le inisiwa ma sa whaui umai le company na whaata waile ta avale. O le tau sanga luafe lua whana malo o lope na wae ai malana ngā luenga ma whainga tai o na tutongi le ta ise lau ma le fitu tā lai le vai aso na wso ta ilana inisiua e tali atu e le o au fia ilana inisiua le e tutongi le wae a mai lana ngā luenga e le o toi ai fo ile company ta avale na whaata waile ta avale a lea ta maa. E se lia malefitu se lau afe tāla se tupina maua mai whaasalanga o whaamasinonga mai se whainga na tuli loa ai tangata i le i tutongi e na lava la tau whaasalanga. Na whaalia le minister whaamasinonga Paul Goldsmith o lea whaataita inga na matua manuia lava o le ala leo whaalau telea i le malo. O le maasino iu lai tau sangatalwai na fola i le whainga malo so whaatasi. O le awhai se fuafuanga i le umi te lona whaatuwai o le tutongi ngā whaasalanga tu ua i whaamasinonga. E ala le se i o ta avale a tangata. I le vao le asoiva o iu lai lua whelua 5 ma le lua sfultasi o Februari lua whelua 1 na siakia i se whainga whaatea konolosi lai sene o ta avale e se lau wha se fulu fitu afe, fitu se lau wha se fulu, mai loa ai e lua afe valu se lau 1 se fulu 1 tangata. Ua o vaso e le i tutongi na lava whaasalanga i whaamsinonga. E ono se lau tangata na tutongi i lava whaasalanga i le nofuanga na mawai ala tau ta avale e to lua se lau wiva se fulu 5 tangata. Na toi whaatu langa le tutongi ngā o lātou whaasalanga, lua se lau tolu se fulu ono ta avale na se ia, ma le se lau lua se fulu ta avale na ta loka pau. A oisi, na tu atu iei lapata inga, pele i whaia fo iei se whai unga, ono se tu langa o loo lātou whianga iai, pe ona sauno le minister o whaamasnonga. E valu se fulu ta avale ua mai ona whaatau watu i se whaatau tui, ma le isi lua se fulu ua sauni mo le whaatau tui, e to aiva se fulu tangata na tutongi whaasalanga, e ta ofi ele
whaatau watu a lātou taawale. Na saunole minista e to o fase fulu tangata whai ngā luenga o lo o whewa i mga ala sueina pe scan lai sene o taawale. Whaapia fo i sino whanga o lo o whai ei poloka leo talu mai te se malua a whelua 5. O le auli nei mai le to lai lima le fiafi o le whaatau nu ui nai le polkalame le to le siu fonga le lau mua. Po le Sāmoa Capital Radio e wheilo iai male mamalo le tunu o ai mai se e o lo whaafonga malangolango i le tautua le tio. O se avanua e whaali ai fina ngalo le au whaafonga. Ini polkalame wha ngā solo le tio ai le ngā tailea e whaasoa i fo i poani fautuanga mani polkalame sila fia lau whaafonga e ono whaalele ia ti le tautua a le tio i tutono le lau mua. Ma o se avanoa e wheiloa i ei foi le au whainga luenga ma le au whaafonga o atu le asia singa i le Hunt Valley mai whaataunu uina le Dow's Art Museum i le Whaalima Lines Road i Lower Hunt o le a whaafie i foi le wha i le Laumua Sound a le si ufonga o le Laumua. E ono tu ina atu le malo le United States, whaamaumaunga patino e puipui malu iai tangata taito tasio New Zealand, i lalo se mali lianga fau mo le puipuinga ma le saunga le mo, i tua oio atu no e lua. Na whaamauni ala matanga luenga o le vai whafuma whaatawa inga, sa whaia whaatala noanga ma Amerika, i tu unga ma le lau tele o le ao o iai lea fuafuanga, wata ua le Enhanced Border Security Partnership. Watu ina atu e Amerika i atu no e whaase fululua o loo ilana polkalame e le mo'omia ina i le visa ulu whale atu wai, se mali lianga i whaatanga i tangata i asia si atu, mo le umi e o atu i le iwa se fuluaso e au noma se visa, se i o atu i le whai ungo le tausanga, e whaamai ai whaatala noanga o le whainga whaapaanga, po o le leto e maua lo le avanua e malanga atu wai tangata i au noma se visa, e le o mana o le matanga luenga o le vai whafua New Zealand e whaalau tele, po o afua fuanga o loo whaatala noa ina, e pui ai whaamaumaunga patino o tangata New Zealand, e le oiloa foi, po o yeini tangata o le whaala potopotonga le United States America, le ta ua le ice i totono New Zealand le taiminei. O le vaenga yolo o whaamalusia le tula fono America, masa ilia i tangata o whaale tonu pepa malanga inono foi, i totono o le United States. O le maua le whale tupe whaaleo leo a New Zealand, e te tau i whale tupe taitasi, o na iai lava la lātou au nanga, o tino i tupe po le cash, e whaavanoa mō tangata, mai te tau na whaamalosia, e whaatino le au nanga, e te tono le tunu o atoa. E ono vai aso lo wha solo i se whaatala noanga o lo te tala mō tangata lau tele, ina ia mawani o lātou whina ngalo, pe whaamausali ma whaatu maupea, le iai o tino i tupe po le cash, i te tono i tō malo. Ma saunoa Ian Woolford o le whale tupe whaaleo leo, o le tu watu le au nanga mō tino i tupe po le cash, o se vaenga le e te tau lava o na avea, ma au nanga whaavaya whale tupe, ma e te tau whi o na maua e tangata le au nanga, e au noa ma se tau, po o se fie to tongi. Na saunoa fo i Woolford, o whaititi e whale tupe no fuanga e anga i e tangata e mawaili tino i tupe po le cash. Pe te wai foi, a le o le nā, o no whanga e mawaini sui, e mai se lava inu o i tua, pe foi o na mātau wina, e tu samale wha se fulu pasene o la lao whale tupe. Na tāpu nia i tutono le se fulu tau sanga o tua nai, o se whautuanga le whale tupe wha leo, o whainga pito silo na tāla whea ngai, o le whaia leo se multi-bank, full service cash site, o ni no whanga wha apea, e mawhai ai e tangata o na maua umai vae ngā tāua i e tolu, o le talanga o le tupe, o le teunga o le tupe, ma whaafisu ia i e fo i tupe, o le whainga o sui, pe awhia tala pe whaata apene tupe titele, ini tupe la iti, e ieni no whanga whaapea ua iei tutono Martin Bra, Opotiki, Twisel, Waimate, ma whanga mataa peitai, e na o tangata i e teunga tupe le ANZ, ASB, BNZ, Kiwi Bank, TSB, ma le Westpac. Wawala au Dr. Kelly Carton o se tangata su le University o Aotearoa wa te tau na wha mamawhani tu la fono e wha te tau i wha lau loanga ma wha salalaunga wha pisinesi mo o loa lea ngai. Le soifua maloloina ai mai se lava mo whana weti o lo sueina e Dr. Carton leo wha ingo i tu ainga o loa ese o lo lauina mai te tono New Zealand e a whaina i le soifua maloloina o loa i le ngata o ni tau mawhai lea ngai le soifua maloloina ai o lo tumui vai
la au ese pe o mea soa malie, ma vai la au ngao si e tu i tutono tau mafa ina ia umi ai le au ngā. O lo fai se tanga se lo ia i tutono le United States, inisi o fai o loa pito te tele, ona o le fai po le ngao singa o lato o loa malo lato i loa, e tō sina i tangata mawhai ngata o na tuu, e ui ilo lato i loa e maa fua ini whaafi tauli o le soifua malolo ina. Na saunoa David Chu, e te tau ona popole i ai New Zealand, ona kompani ia o lo o maulia, e iei umalava lato o loa, o lo o maua i tutono le atunuu, o le tausanga i loa whelua tolo, e tausama le lua tolu pasene o loa whaatau ina mai fafo, o loa i e tau o ultra-processed foods, e a whaina il soifua malolo ina, whaatustusa, i le na o le fitu pasene na iei le tausanga e a FEB se lau iwa se fulu, pe ona saunoa Dr. Carton, o se la asanga tele lava e te tau na whaia, o le whailonga le leilea o loa, ma ia iai ma tuutuunga i le a whiwhinga o loa, o loo whaatutua ngai i whana witi. I ta alonga, i le mai ai o ta milsanga i lua, ua tū la i mai ai awe lua Australia le pito i lunga le whaatulanga ngau awa le laka pi supa, o loo tūlanga mo le Brumbies ma le Waratahs, ai mai le tūlanga toluanga i le valu, o loo iai awa New Zealand, o loo pito maua lalo le au Sambini le Crusaders, ma i awe o noa New Zealand. E le aise manu malo le Crusaders i ana ta alonga i lua, ai o le foi usauni e fitau i mali sifi, e le ai se whaia ina. Ai o le awal moana le ta'alonga ma le Falls i le Navigation Home Stadium ipu ke kohe, tasi o tito tu ipulotu lua Millennium Sanerivi tolu Chris Apoa fa Tom Savage, lima Alan Craig, ono Miracle fai ilangi o le kapiteni, fitu se misi paia, valu se misi tupo ta e loa, Eva Jonathan Taumatene, se fulu Patrick Pellegrini, se fulu tasi Solomon Ala Imalo, se fulu lua Nani Lau Mape, se fulu tolu lalumilo, se fulu fa Tevita Ofa, mali se fulu lima o Glenn Vaihu, o lau fa leo, Sami Wela Moli, Abraham Bole, Lolani Faleiva, Ola Tawelangi tupo Afungia, Melani Matavao, Jackson Carden Bishop, Matevita Latu. E a matal ta alonga i le lima i te i le fitu i le polas farele nei luas fulfitu o Februari. Tala fawia malisi ufonga le lau mua, mo le nei awa uli.